Ovo nije Saint-Tropez, ovo je Trondheim, Norge. Dakle, ovo je... Dakle, došli smo na Hitu pokraj Lillehammera. Hita je jedan način života u Norveškoj. I u stvari to je vikendica. Prvenstveno se odnosi na vikendicu u planini najviše, ali ne mora biti na planini, ali često se povezuju s to. U stvari to su vikendice gdje Norvežani idu za praznike ili bilo kakve slobodno vrijeme koje žele iskoristiti za friluftsliv, kako oni to kažu, odnosno vrijeme provedeno u prirodi, u prirodnom okruženju, gdje idu planinariti, idu na skije, to jest kako oni kažu go po ski, to jest cross country i tako dalje. Jure, Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear. Evo ovako to izgleda u Norveškom na shopping centru kod vikendica. Jako puno električara. Kao što vidite, e-tron, Tesla S, Model S i tako dalje i tako dalje. Ja imam ovdje jedan e-tron što se puni isto. Evo, stavili smo ga sad i na punjenje. Smanjio sam amperažu na 11 da ne bi preopteretilo sustav ove kolibice ovdje. I kad ide tu sam ga priključio i unutra je u kući. Na ovome običnom štekeru. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah.
Dakle, na putu iz Trondheima do Lillehammera, odnosno Sjursjön, potrošnja je bila nevjerojatnih 169 Wh po kilometru sa punim autom ljudi, s punom prtljagom. S ukupnom kilažom od 2260 kg, što je 400 kg teže nego sam automobil. Po povratku iz Lillehammera, odnosno Sjursjön do Trondheima, potrošnja je bila još nevjerojatnijih 128 Wh po kilometru, također s punim autom ljudi, s punom prtljagom, sa nešto manjom težinom, možda nekih 20 do 30 kg, pošto smo svu onu spizu što smo nosili sa sobom, to jest hranu, smo pojeli, tako da je nešto i ostalo dole, ali dakle kilaža ukupno nije bilo puno manja. Manja potrošnja je vjerojatno uvjetovana povoljnijim geografskim profilom kad idete nazad prema Trondheimu nego što idete kad idete prema Lillehammeru. Što još reći? Dakle, 128 Wh po kilometru, to je jako efikasno, ekonomično i učinkovito. Dakle, posjedovati Model 3 u povoljnijim klimatskim uvjetima nego što je recimo Norveška, gdje su ovdje bili nekakvi poluzimski uvjeti. Čak i po povratku iz Lillehammera do Trondheima je temperatura bila i nešto niža. I dalje optimalni uvjeti na cesti, pošto je cesta bila većinom suha, 90% suha, jedino preko ovih planinskih prijevoja su bili dosta zimski uvjeti, temperatura bi pala do -5 stupnjeva i bilo je snijega po putu, ali to se nije toliko odrazilo na potrošnju ipak na kraju. Dakle, efikasan, ekonomičan, učinkovit, sportski naravno, vrlo jednostavan što se tiče interijera i izgleda, koji svaki drugi električni auto, nikakvih intervalnih održavanja skoro. Dakle, kad smo išli prema Lillehammeru, Teslina navigacija mi je izračunala da bi trebali stati na super punjač i puniti. Što u stvari na kraju ne bi bilo ni potrebno. Ne znam iz kojeg razloga je toliko Teslina navigacija malo striktnija nego recimo Better Route Planner koji to bolje malo proračunava, i prema Better Route Planneru nisam trebao uopće stati puniti. I prema samom potrošnji, izračunu potrošnje, kada mi je baterija bila na nekih 95%, prilikom ako bi krenuli sa 95% ne bi isto trebalo puniti. Tako da izgleda da je Teslina navigacija dosta je opreznija, recimo prilikom takvih preračuna. Pošto smo se vozili već oko nekih 4 sata, onda smo trebali smo malo stati i protegnuti noge, isto i prošetati i nešto pojesti jer smo bili gladni, morali smo otići na WC, dakle naručiti nekakve male burgere i tako to je sve trajalo u stvari pola sata, tako da mi je auto stao na punjaču umjesto 15 minuta pola sata i napunio se već do preko 80%, tako da mi je jednostavno putovanje električnim autom bez ikakvih problema se može odvijati, odnosno održavati. Jer upravo to, ako stanete, to će vam čak trajati duže od 15 minuta nego što mislite, nego što vam je možda i potrebno da napunite onoliko koliko vam treba. Tako kad idete nekim dugim puta, recimo sad smo mi prešli smo, dobro ovo je Norveška, ovdje su dosta sporiji uvjeti vožnje, tako da dosta duže vozite da bi prešli manju kilometražu, tako da se to onda imat ćete više stajanja, tako da možete i više puniti. U Njemačkoj bi bile recimo na autoputu malo nepovoljniji uvjeti, bi onda stajali svako nekih sat i pol možda vremena. Tako da onda vam ne bi možda duže stajanje odgovaralo, ali u Norveškoj recimo gdje su uvjeti vožnje na cesti dosta spori, odnosno sama brzina prometnica je dosta sporija, električni auto bez ikakve sumnje je puno bolja opcija nego auto sa unutrašnjim izgaranjem. Eto dragi moji, došli smo i do kraja ovoga videa. Ukoliko vam se svidio sadržaj samog videa, stisnite na taj like dugmić, odnosno button, subscribeajte ako želite više ovakvog sadržaja, kliknite to zvonce da dobivate notifikacije i vidimo se jednom drugom prilikom. Doviđenja.